نعم. باب 27 درس دي كملخص الفقه جونون ويرفع وبنت يديه جود مكو مع كل تكبيرة wondude kala Allah ko bar di joyi wadetedi ka darnde di mere di jeego wattedi ka darnde aranere o banta sokeje makko de lianno sobo kanko ne laado sallallahu alaihi wasallam kana walati ke yarfa mo banta ino yadai sokeje makko de ma takbir wondude di do Allahu akbar wa sannu ino sunnina kadi ay yaqulande o wawlata baina kull takbiratayn hakkunde Allahu akbar ji didi kala Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathiran وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا بمعنى تمكلوي الله أكبر وتوني كانكو إمامه وصوندي تو وجانغا دون دو الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا كوانا نمباو باو جون كدي so woli Allahu akbar on o wola dum do non so o janga o ya Allah akbar li qawli ugo bawnande mako ugo batabun amir sa'altu milande no ibnu mas'udin amma yaquluhu kullu la doni wolude ba'da takbiratil idi bawdi Allah akbar ji idi so wi Allah akbar o dejje seeda so wi kadi Allah akbar qala o jabi yahmadullah o yettawin Allah wa yusni alayhi o mantama wa yusalli ala nabi ujula ya nabi sallallahu alayhi wasallam rawahu al-bayhaqi bisnadin etugorgol an ibnu mas'ud yettangal abdullah ibn mas'ud qawlan wa fi'lan gollal e kugal e kongol wa qala hudhaifa sadaqa abu abdurrahman directement hudhaifa confirmé wonde o yakko gonga woli wa in ata bi dhikri ghairi hada si on tigi addi non jantore go ko ina ndedo kadi fala basa illa la li annahu sabudun laysa fi dhikrun muayyanun ala mudun jantore toddande wi atu just ko beedum do qala al ibnu qayyim rahimahullah kana ne laado latki askuto wotode na o dejje woni bayna kulli takbiratan hakkunde kala kabbirali didi sakata tan dejjande yasiratan newinde wona wasi o janga en goddum wala jangude fus o dejje woni gokkum walam yufazu hunjaka anhu e makko dhikru jantande muayyanun toddande precisande bayna takbirati hakkunde Allahu akbar jini ko dum ibnu qayyim zawji woni ko make ko yewtere sellunde la kadi wayni sakasta woni on tigi sikiti ke no hi fi adadi takbirati e der adad Allahu akbar jidi masalan ene ko ko Allahu akbar ji mi wadi ka ko jeego timmi kanu manki ko didi mi wadi ka ko tati haray ko wadata don bana ko yo maho alal yaqini ka pellital mako konton pellitangal o huwa la gallo ka buri fandude don tati manai ko jiba ko sitimmi nay kono tati on kaara no fellita timmi wa inna sasu yajiti at-takbir Allahu akbar az-zaidi beedi don hatta shara Allahu akbar ji az-zaidi beedi didin hatta shara fil qira'a onatani jangingo sagata aray din Allahu akbar ji don di fukkike o yiltitata ko e majji be sujjata kadi qabla be sujjata ba'da fus lianna sabudin sunnatu ko sunna fata feƴƴi mahallu ha nokku ka o duwa addede ɗon masala on tigi weɗa to tun Allahu akbar harmini Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin oron ka addude ɗiɗa haray ɓawo ɓen hay wi subhanallahi aray o yiltotako par ce que o natani farilla o taƴata on ɗon artana sunna wa kada ko non kadi in adraka al ma'mum si adita ɗon kadi hewtitike al imam on ba'da ma shar'a ɓawo imam on natani fil qira'ati jangin on lam yati o wiyata wadda don bi takbirati zawaid Allahu akbar jibedi din aw adrakahu ma o hewtitomo o raki an ko rujjudo fa inna no kanko yukabbir ko yuhabbir tun takbiratul ihram summa yarka rifti wa daruku wala yastaghil usukulinta bimana legoy o hajata ke bi qada'i takbir wi gol yobay Allahu akbar jini wa salatul eid julde eid de rakatani toujours wi den ko dardi yajharu feññinay al imam on fihi ma ender majje bil qira'ati jangi on le qawli ibn umar sabu ma ko abdullah ibn umar kana nabi sallallahu alaihi wasallam yajhar mo feññinay no bil qira'ati jangi on fil eidaini ka idi jedidi wal istisqa'i ka julde yarni nango don kadi o feññinay jangi on rawahu daraqutni wa gadaji ma gomdi fottani al ulama o jomirabe ganda ben ala dalika idodum wana quluhu wana galahu eggidum kadi al khalafu
lontiɓe ɓen ani salaf e gayi moƴƴuɓe ɓe. Wastamarra dumiki kadi ala amalul muslimina golle julɓe ɓen alayhi e hoore ɗum ɗo. Wa yaqra on tigi janga fi rakati ula ka darnde aranere ba'da al-fatihati ɓawa fatiha sabbisma rabbikal ala. Wa yaqra o janga kadi fi rakati saniya ka darnde ɗimmere bil ghashiyati e ko ɗum woni suratul ghashiya. Li qawli samurata sabu mako samura inna nabiyya wonde annabajo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ulati ke gora mo jangayno fil idain ka idije ɗiɗi sabbisma rabbikal ala wa hal ataka hadithul ghashiya rawahu ahmad. Aw yagra ma o janga fi rakati ula ka darnde aranere be qaf suratu qaf wa fi thaniya ka ɗimmere o janga be qatraba imana suratu qamari lima fi sahih sabu kon ka sahih muslim wa sunani e ka sunanu abi daud wa ghairi ko hina dum annahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana belati ke gora be jangayno be qaf wa qatrabati sa'ah. Qala shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah mahma qarabi ko rabbi dikon kala ko jangi ko bakara ko ali murana ko nasi ko falagi jaza ino dagi kama tajuzu wano dagori kadi alqiratu jangi on fina hawiha e ko nande tata ɗiɗo suratuji min as-salawati immorde e julɗe hedditiɗe ɗe lakin nas kontum in qara so jangi gaafu waqtarabati sa'a aw nahwa dhalika ma ko nande tata ɗum mimma jaa immorde konko ari fil athari batte e muɗum alego e mande hollunde nelaɗo no wono jangude ɗi woni tun so warri non kana hasanan haray ɗum hino laba. Wa kanat laato qira'ata o jangi makkon fil jami'il kaba'ir fil majami'il kubbar ko e nder moɓodire jane bisuri ko ɗum woni e suratuji almustamilatu moftuɗi ala tawhidi e dow tawhidi wajjinɗingol Allah wal amra e yamirore ko moƴƴi wannahay e haɗugol ko boni harabi mana ɗum no moɓodiri e nder suratuwol ngol o suɓi woma ayaje wal mabda wal mi'ad e yewtu ɗum fi fuɗɗagol tagu ngu e ruttagol ngu wa qisasul anbiya e qisaji annaba ɓen ma'a umamin wondude e moftanuji maɓɓe ɗin wa ma amala Allahu bi e konko Allah subhanahu wa ta'ala gollidi e muɗum man kadaba ɓen fennunoɓe ɓe wa kafara bihim yeddi ɓe wa ma halla bihim e ko yippine e maɓɓe min al hilak immorde halkare wa shaqai e malkisa wa man amana bihim e ara ɗi yewti kadi e fi ɓen gomɗinɓe ɓe o sadda gam ɓe gongini ɓe wa malam e ko hunɗum wodannoɓe minan najati immorde e daɗore wal afiyati e afiya. Fa ida sallama so tawi o salmini min as-salati immorde julde nden khataba o khutuba non khutbatayn yajlis o jooɗo baynama hakkunde majji wono jooɗorte noon ka juma lima rawa ubaidillahi bun utuba qala wi as-sunnatu sunna on an yaktuba al-imam kono imamu khutbata fil idain ka idi jeliɗi khutbatayn yafsil o sendidira baynama hakkunde majji bi julusin sabu jooɗago rawahu Shafi'i. wala ibn Majah no wodani ko ƴetta ibn Majah an Jabir ko ƴetta e Jabir khataba nelaɗo khutba no qayman hara ɓe dari thumma qa'ada tan refti ɓe jooɗo jonde thumma qama refti ɓe yimmo kadi ɓe khutba. wa fi sahih no ari ka sahih Bukhari wa ghayri e ko ina ɗum bada bi sola ɓe fuɗɗorayno juulugol ngol thumma qama refti ɓe yimmo noon mutawakki an hara ɓe tuggi ɓe jogiti ɓe soɓɓindi ala Bilal e hoore Bilal fa amara ɓe yamira yimɓe ɓen bi taqwallah wa hatha ɓe lerɗina yimɓe ɓen ala ta'ati e dow ɗoftagol Allah alhadis haka hadis on hatti ɗon. wal muslim no kayma muslim thumma yansarif refti ɓe woncito hande kadi fa yaqumu ɓe immo maqabila nas ɓe fewtita yimɓe ɓen ɓawa ɓe salmini wannas tawa yimɓe ɓen fof julusun hino tooli ala sufufihim ka saffeji maɓɓe. donc teddungal men enen salminteɓe tun gittama salmine tu yimɓe immo daro si salminama idi on koyo goto kala e men jotto ka juuli ɗon wirdetake ruƴƴetake fus en immota ko naten e hiwrodirgol ma jindugol tiro photoji e ko nanditata e ɗum koyo en jooɗo ha imam on immo daro yeeso men kaw darino ɗon o julni o daro ɗon kadi yeeso men o fewtita e men o waɗana e khutuba o summa bada dalka noon immoɗe wonen e salmodirgol famike ka wa yahustum o lerɗina ɓe fi khutbati idil fitri e nder khutuba julde sumaya on ala ikhraji sadaqatil fitri fi wakkilagol yaltina zakka mudo on o anditina ɓe ɗo moƴƴa o andina ɓe kadi dey
ko yo yaltini adi juulede kala mo yaltinaali ha juulama ara yande kadi ko sadaka o itti wona muudo o yubayinu lam o ɓanginana ɓe ahkamaha ñawoje fi muudo o moƴƴa min haythu mi ko daaro ha immorde embere mum on hoore kala ko jel ittante o waɓutu ikhrajiha e waɓutu ka duwa yaltinede ɗon wonaw ul makhrajo e ko noone hon ɗum e ñamete duwa yaltinede fiha e fi muudo o wa yuraqibum o lerɗina ɓe fi khutbati idil adha ka khutba julde donkin fi dabihil adhiya fi hirsugol layya wa yubayyinu lam o ɓanginana ɓe ahkamu ha ñawore layya e baraji ko woni kon e layya lianna nabiya annabajo allah sallallahu alaihi wasallam dhakara o jantotono fi khutbatil adha ka nder julde donkin kathiran ko ɗuuɗi min ahkamiha immorde ñawoje layya on wa hakada ko wanoni yanbaghi hino hanani kadi lil khutaba e wonande khutuboɓen an yarkizu nde ɓe wajoto moƴƴa fi khutubihim e nder khutuba maɓɓe on alal munasabati e dow piiji e hanuɗi ɗin concernuɗi ɗin e wonduɗi e sawaba ɗin fa yubayyinu linnas ɓe ɓanginana yimɓe ɓe moƴƴa ma yahtajuna konko ɓe hatto jini ila bayani e ɓanginanede fi kulli waqtin e kala waqtu bi hasbihi embere muɗum on ba'da wasiyatin bi taqwallah toujours ɓawo ɓe yamirama hulgol Allah wal wa'az e wajitagol wa tadhkir e jantagol inde makko nden anditamo la siyama tentinino fi hadhihi al majami e nder ndeɗɗe ɗo tumbodire al azimati mawnuɗe wal munasabati hawrodirɗe yuɓɓiɗe al karimate tedduɗe fa inna kon yanbaghi no hani an tudammana nde takkete moƴƴa al khutbata khutba on ma yafidu konko nafata al mustami'u jentiɗo on wa yadhkuru al ghafila tawata andintinay kala welsindiɗo e waɗugol ko moƴƴi wa ya'lama tawa andinay kadi al jahila kala majjanoɗo mo andano wa yanbaghi no hani huduru nisa'i tawegol sonnaɓe li salatil idi kama sabaga no feƴƴiri noon nanem ka darsu en bi bayanihi fi ɓangingol tawegol sonnaɓe wa yanbaghi no hani an tawajjaha nde fewtitata ilayhinna faade maɓɓe e an tuwajjaha nde fewtintinte ilayhinna faade maɓɓe maw'izatun waaju khasatan hertingu damana takkungu khutbatul idi e nder khutba idi on sonnaɓɓen heɓa toon waaju hertaningu ɓe lianna sabu nelaɗo alayhi salatu wassalam lamma ratoma nde wino annahu koni lam yasma an nisa sonnaɓɓen nanano khutba on ata hunna o arnoɓe fa wa'azahunna o waajiɓe wa hattahunna o lerɗini ɓe ala sadaqati ettugol sadaka ɓa yimɓe ɓen no in sikka ko gorko tun ittata sadaka ko weli e kara won weli e hunduko koni no andirɗa noon simi okkorima hino wele simi liɓanima dépense a ñami no wele mi holtinima mi ñawdima no wele min kadi abdoullahi kala sa waɗanilan kono welirtala wa hakada kono ni kadi yambaki haniri an yakuna nde latanto linnisa sonnaɓe nasibun geɓal min mawdu'i khutbatil idi e nder mawdu'u khutba idi on tawa e nder khutba on hiɓe mari toon kamɓe kadi kalimaji ɗiɓe wolanara ɗin ɗon ko yowitiɗi concernuɗi e yamirgol ɓe e haɗugol ɓe li hajatinna fi hajuji maɓɓe ɗin ila dalika faade bimana hatto jingol maɓɓe ngol faade e waajede wagati da o binna be e ñentigol annabajo sallallahu alaihi wasallam ɓa kanko emo hertinananoɓe kadi waaju spécial wa min hakam salatil eid no jeeya ñawoje julde idi ɗen annahu no idi yukrahu no aña atanaffulu nafugol qabla ko adi idi wa ba'daha e ɓaawo idi fi mawdi'iha e nder nokkure idi o hatta yufariqa al musalla ha o serta o iwa ka juulaɗum few legal ibnu abbas radiyallahu anhu kharaja an-nabiyyu annabajo allah sallallahu alaihi wasallam yaltutono yawma idin fa salla o juuli rak'atayn darɗe ɗiɗi lam yusalli o juulano fus qablahuma ko adiɗe wala ba'dahuma wona ɓaawo majje muttafaqun alayh ولئلا يتوهم أن لها رتبة ولئلا يتوهم في وتفهمكت أن لها وندن ودني جلدere nden ratibatun e julde jokkindirtede qabla ko adi julgol juldere nden aw badama ɓaawo julgol mayre wata ɗum ɗon faami few qala imam ahmadu ahlul madina yimɓe madina ɓen la yatatawwa'una ɓe nafatano qabla ko adi juldere nden wala ba'daha wona ɓaawo mum ko ene noon andi ene yimɓe lagine ko honno ma ono yimɓe Europe ton ma ono yimɓe Afrique ka wonɗon central ton wa qala az-Zahri lam asma min o minanali ahadan hay goto min ulama'ina immode jomiraɓe men gande ɓen
yadhkuru be janto anna ahada wonde goddo min salafi immorde fiddibe mojjube hadal ummati e dem of islam do kana wonde on tigi laati ke sallimo juleno qabla tilka sala ko adi den don juldere idi wala ba'da wana bawo mayre wa kana lati ibn mas'ud wa hudayfa yanhiyana nas hibe hadayno yimbe ben ani salati fi julgol qabla ko adi juldere nde fa idha raja'a si on tigi lutikeno ila manzili faade ka galle makko fala basa illa la an yusalli nde julata fi kasudu makko lima rawa sabuko filli ahmad wa ghayrihi anna nabiy sallallahu alaihi wasallam on ne laado kana belat ke idara jasi be rutike la manzili ka galle ma salla be jula rak'atayn dardi wa yusannu no sunni nana kar liman fatatuhu futi nun salatul eid julde eid ne aw fatahu ma dum futi ma ba'daha yoga e mayre qada o hayo bugolde ala sifata do sifa mayre on net ben yusalliha nde julata ne masala rak'atayn bi takbirati az-zawaid wondude allah akbar ji beedi didi lianna al-qada sabu beedu gongol yahaki al-ada ko nandin tinte yahaki ko nandoto dum al-ada ay tottu gongol bi maana yobu gongol ko waw dum wa tottu gongol wali umumi qawli sabu hubutugol mako makkan ko nela sallallahu alaihi wasallam fama adraktum kala ka hewtiti don imamon fasallu jule ma fata kala ka taw perdiri on fatimmu timmine fa idha fatatu si perdiri mo rakatan darne go mal imamon de imamon sima musalmini kisan adafa ko yo immo takka o jogendira ilayha faade den no ukhra darde go kanko salibun fawzani ko holli endo ko wonde man nasi imamu on sa bawo jon ari tawi idi salminama few ko yo immo kanko kadi ko yo aro o juula darde didi no idi on juulira non net fenyingol wonde addugol takbirate ini fo lutondiri e defte go masalan wano ko Abu Bakr Jabir Jazairi ka tafsir minhajul muslim mo wadden to don ko be inni si tawi woni idi on perdiri on tigi o tawi salminama few wonde man nako darde nayi o arata o yobira no gasa de dalil ko mi addi kon ko kamin haaju do won no gasa kadi ko e defte sunna go kono ala kulli halin do kala ka dalil on do on don kadi ko selludo wen jal imam si imam on ari yakhutubu mu khutubude jalasa وإن جاء كان باو جون واري والإمام أتي إمام يخطب خطبه بمعنى جولا مسلمناما جلس كيوجود الاستماع الخطبة في ينتقل الخطبة فإذا انتهت الخطبة لن صلاها وإمون جولا إيديون قضاء كيوب غولم ولا باس إلا على بقضائها كيوب غولم منفردا ندي ونتا غوتو كان كتون أو مع جماعة ما وند جماعة بمونديرا كامبه leto be fo mudum be yobida ella la no be warriwo way sannu ino sunnina fil idain kaidi je didi at-takbir al-mutlaq gol didot kabbirali wellitidi ale goy andadi wa walladhi kuni din la yataqayyadu bi jolkondira be waqtin e waqtu yurfa bihi mutawata ino bante mudum sawtuhu hito on tigi on kanko habbirowo illa al-unsa falatu jarbi siona sonna jon kanko falatu jarbi o fenyintadi fayukabbiru o habbira fi laylatil idain kanko jullo o kajemma idi je didi mi mana weta jule ko don kabbiral e fuddote o fi kulli ashri dhil hijja e der denda nangal balde sappo den fu mudum kadon kinkanyu li gawli ta'ala ولتكملوا العدة كفي ينتم من كنتور ندين هاتم ولتكبروا الله في يوم موني الله على ما هداكم ويجروا فينا به التكبيرات جنين في البيوت كالركودي والأسواق كمارس والمساجد كجوري وفي كل موضع كلا نقول يجوز دقين فيه مودن ذكر الله تعالى ينتقو إن دالنا أنتك فينا ويجروا به وفينا يقولوني إيدو الله أكبر في الخروج هيك يلتقوا إلى المصلى يا كجولغول لما أخرجه الدار قطني سبق يلتني دون في اللي دون إمام دار قطني وغيره يكون عن ابن عمر قد عبد الله بن عمر أنه نلعب كان بلاتك إذا غدا سيب داود يوم الفطر سيب دوين في جلد السومة ويوم الأضحى جلد دونكي يجير بفنينا بالتكبير الله أكبر جدين إلى كجمع دون حتى يأتي المصلى ها بهوتك جولته دون ثم يكبر رفت بهوتتم بحبرة بما كتايو درن بما كتايو نبنه ثم يكبر رفت بحبرة حتى يأتي الإمام ها إمام أنا ربي جوكي الله أكبر جدين وفي الصحيحين نارك بخاري كمسلم
وفي سينارك صحيح بخاري ما مسلم كنا من لارك نؤمر من يمير تنو بإخراج الحيض يالتنقل دند نانغال في ليبين فيكبرنا كم كد بحبر بتكبيرهم وند كبر علي يمبن والمسلمين كمسلم يكبرنا بحبر مع الناس وند يمبن فهو مستحب كويدالون لما في سبكون كوي مود من إظهار مدفن ينقل شعائر الإسلام شريعة إسلامي والتكبير كبرال في عيد الفطر كجلد سوما آكد كلين بولتين تدل قوله تعالى ولتكمل عيدة كفي تمي كدون كونتور ولتكبروا الله على ما هداكم فهو في هذا العيد كانكو اندر ندو عيدي فهو aka dara ko ndedo buri tentude lianna la sabon alla amara bi o yamiridu wa yazidu no beedi idal adha ka julde donki no beedi don bi mashru'iyati takbir sabu sar inegol ido alla ko barji al muqidi julkindirade fihi e mudum wa wadum at takbir ko alla ko barji shar'a sar ina din agiba kulli salatin batte kala julde faridatin farilla yankore fi jama'atin ender julde jama'a فليلتفت الإمام كو إمام يجتو دريتس إلى كسل من هذا إلى المأمومين فهذا باب ثم يكبر رفته وحبره ويكبرون هدتي من كده حبره لما رواه دارقطني وابن أبي شيبة وغيرهما من حديث جابر كو يتحدث جابر أنه نلا كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى صبح سجولي سبكتون من غداة عرفة إمرد سبك جولة دون داوك عرفة يقول بما كان الله أكبر الحديث هكا حديث هاتي دون هراي أنك دي كلام الله نبينا نهجوه يقول هراي مهاني بيوددون دو اللهم آمين ويبتدع هنا فؤدو التكبير حبرانغوجي المقيد جل كندي ديدين بأدبار الصلوات بات يلد وقتو جنين جوي في حق غير المحرم اندر حق تناهر مني دوم من صلاة الفجر immorde ka julde subaka don yawma arafatin nyalande julde nyalande arafa ila asri akhiri ayami tashriq haka sakkitorde nyaladi yarninango dum ko sappo go sappo di sappo tati wa amal muharram amma ndudo harminandu bi mana jombente wa amal muharram amma ka julde donkin فيبتدئ فؤدته التكبير حبرانغوجي المقيد جول كندرات في حقهم من صلاة الظهر إلى كجول دفنا يوم النحر يلاند جول دونك إلى أسر آخر أيام التشريق هكذا كتورد لير اندر نيالدي يرني نانغوجي لأنه سبو نلاد قبل ذلك قاديد مشغول هركو بسوكو لربي بالتلبية إلى بيكوجي رواه دارقطني عن جابر كان لاتك النبي صلى الله عليه وسلم يكبر محبرينه في صلاة الفجر كجلد سبكة يوم عرفة عند عرفة إلى صلاة الأسرى كجلد الأنصار من آخر أيام التشريق وندن عند سبو إتتي دونكين كدوني سكتور دنيا لاندن كا نعم يرى هنا يسلم ثم يسلم من المكتوبات جلد فريلة وفي لفظ النار يقول كان لاتك إذا صلى سمجول إذا صلى الصبح سمجول بسبك من غداة عرفة إمر دي دوغل عرفة أقبل وفي تتاي على صحابه إسابة مكو بينكم كن لاد فيقول وماك مكانكم وانتك بلاسي جمون دوناني بمعنى تقوت إمو ويقول بماك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال الله تعالى على دال وذكر الله جنت إن دلنا في أيام إن الرجال معدودات كنتاد ويكونين أيام التشريق كن يلا دنيا متيري يريدين وقال الإمام النووي هو الراجح وكندون كجيتش كون وعليه العمل وني هوريدون دون وعليه هوريدون دو العمل ونكو قول ترى في الأمصار كدوني اندر جمانوجي في الأمصار اندر كايدين وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أصح الأقوال كبرسلو دكون يكون في التكبير الله كبر جدين
الذي كلون عليه كوني هو رمود الجمهور من السلف إمرد فئ بمجب والفقهاء فام من الصحابة إمرد سابا ولا إمته وربه وأن يكبر كونde habirte min fajri yawmi arafa ila kasubaka nyande arafa ruwoni nyande jeenay donki ila akhir ayami tashriq haka sakki torde nyalte nyaame yare don nyande sappo tati donki agiba kulli salatin batte kala julde lima fi sunan sabuka arikon ka sunan yawm arafa wa yawm an-nahar nyande arafa nyande donki wa yamu minan nyaldi minadin iduna ndo foko idi men ahlul islam ene yimbe islam wa hiya ayyamu aklin de kadi ko nyalaade do waade nyaamede wa shurbin yare wa dhikrillah janta ko inde Allah wa kauni al-muharram ilata gol donki on yabtadiu ino fudda takbir kabira ngoji al-muqayyad julkindiraadi di min salati zuhr e julde fanande wa yawmun nahar nyalla yawmun nahar ender nyande julde donki lianna talbiyata sabunu labbay Allah akbar jidi sabunu labbay kaji din tagote odi tajay birami jumratil agaba sabu battane feragol jamraru agabaru are ko don Allah ko barji lanni wa waqtu ramu jamratil agaba e nder waqtu mo ferete jamraru agabaru almasnunu ko woni madinandu dum duhan ka wallu yawm nahar nyande julde donki fakana latake almuharram julde donki fi mudun kal muhil fakana latake almuhrim hurmini don fihi ender Allahu akbar jidin kal muhilli ino wono dagintini fo be kabbira falawra ma jamratul aqaba stayoni o firke jamara agabarno qabla al fajr ko ade julde subakande fala yabtadiu ray o fuddota ko don at takbir kabbirali illa ba'da salati zuhri sona baaw julde fana aidan kadi amal naka gollutirgol alal ghalibi do ko buri fulude kon wasifatu takbir sifa Allah akbar jidin hino do an yaqula ko de on tigi wiata Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd wala ba'sa illa la bi tahni'ati nas ko duwoni wernugol yimbe ben sonnabe tolnabe baadum yoga mabbe baadan yoga ben yaqula nde wi'ete masalan nde on tigi wi anta li ghairi ko inamo taqabbalallahu minna wa minka yalla jaban men o jaban قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد رواكم في اللامة عن طائفة كجتا يفدقوا من الصحابة مرد صحابة بأنهم نكامبه كانوا بلاتك يفعلونه بقول لينودون ورخص فيه الأئمة هوري بدين بين كدينيوني دون كأحمد والإمام أحمد وغيره والمقصود كفانداكم من التهنئة دي جنگل يم بين ويلتنو بفلسطة التودد كي kiggol yiɗidirgol wa izhari surur e feññindirangol welo weloji weltare nde wa qala al imam ahmad la abtadi be min o mi fuɗɗonta ko fa in ibtada'ni stayuni kanko imam ahmad o maki min mi adanta ko goɗɗo alego wigol taqabbala minna min ka kono fa in ibtada'ni stayuni fuɗɗani kelan ahadan goɗɗo jibto mi jabotomo alego mi repondaymo wa dalika ɗum lianna jawabat tahiyya sabu noon jabagol hiwrangu wajibun ko waddi dum wa amal ibtida amma fudda gongol bitta hannu sabu yugol la ila bitta hannu tulnugol gol deina bi mana yugol taqabbala la minna minka falaysa sunnatu dunna sunna ma'muran yamirado biha e mudum wala huwa aidan wudun kadi wonali mimma naha anhu immorde konko sharia on hadi donc joni wala basa illa la bil musafahati fittanno salmondirgol ngol e nder deeƴindiringol ngol imana e nder wiigol ngol taqabbala la minna wa minka ɗum noon konko faanda eno daga salmondirgol ngol ko gorko e gorko e debbo wona wiigol ko gorko e debbo faamike ka si wona hara gorko e debbo on hara ko mawduwa salminde ono biro makko ono bandirawo makko wono ɓeygu makko e ko nantata e mo musidɓe julɓe haray yewtere darsun ko yowiti kon e fi juldeje den ɗiɗi ko kañum ni Allah arsiki en addugol ɗo ko ɗum ɗo Allah arsiki en addugol haray kala no wownuɗen juulirde iidi ko tawata no luutodiri no o baabu 27 sifrani en ɗo ni darsu en e darsu de haray ko en wallin ɗum ɗo sabu anden wona ɗuɗugol golle ɗen okkata baraji c'est pas les quantité c'est les qualités
wana ɗuɗugol hunde nden ko keɗɗugol mayre on laaɗo maki faman amila amalan falaysa fihi amruna fa waradun kala golluɗo gollal hara yamirore amen nden ala e nder magga